Lokhon Bearong along open stage kang pupon. Khat long kuti kep adora kani raikom saikhya tum keneplong. KRAA Borjan Havara me pen solar project ki bija puthak lamthi kachipaklang pon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dawai ki endun pen ni bong ni ana ki jun pen ki miang thek chelong pon bomlo lasila bong pli ana ki jun pen ano se ki mi deje pha e jun po lasila bang hoten ta labang so amar jivan adowai chu endun hurtha le pe phone chu contact dun hurtha ki so e bang arjona ki song bong amta ki mi pon jia phan abang hoten ta chu endun ranti thani ta ki chu pen si ki miang thek ki chelong si pini rat tum han pachini dun lo ange so dewai chu chen ko ge phung pong ge so phugar ting son ason ke so son do pik se tanane la so dewai ke chu pene nan the akimi ya son si che theklong na pen an pe ni ta chu me mu cha son si che theklong. Karbi Anglong live prime time birta long penili sami beauty bepi pini birtang ton pen arjponik tha. Aruni phai inkora sirkeparni langhin havar Lokhon Bearong along Karbi Anglong Thomas Council CM ari peng open stage rongara phan ingpu PC my meeting ki dojia phan varsai ingpu piponno. Ahok rong rup purutang te my meeting mate chingwai chingsai sitame dove lapente la pusona sai ke pachuna phan sitame isi ki thir thip mate arni arvi pen sitame chipati binadi maklong akinang sot la pusona kinang sot pojok kidam tang MP kilik aprang prang Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Long Hang ke matha ki misena jok bangso rong long tame la puson ki duke akinang sot pupen kimrang ponpu pulam chak chipi pen kimrang erapi pini por phai kep malom pen kang puasai deng pondo la pusona kerap ki long pen ajok Lokhon Bearong asar amparta rongarat ki do anatum ning karong chipaklang la pente Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Long Hang Langhin VDC Chairman Kiron Togbi anparta Langhin Constituency EM Billy Mohan Khaglaria phan suri akiro pipa jerpong Langhin pen sarbang ring tikathar Karbi Anglong live. Aruni phai inkora sirkep adap por phai kebrachi timapor National Highway inkora sirkep khalkhati kararong piarong along kai keson keton kilang sai kiding boma porhut ihum LP Asok Leyland truck along pen kuti kep ador hon thememi opium drugs mate kani kineplong Birta kilong tengke khatkhati police station asai khetum kararong pi adum National Highway inkora sirkep atovar long kai kiason kiton kilang sai ki claim boma porhut ihum LP Ashok Leyland truck registration number HR 45C 7314 long kakuruk asai dengsi hon thememi kani neponlong do labang solong truck ati warabang Wajir Singh Artaninkan pikep apo amen Dayal Singh arong Jalmanati asem lapen ari sanghu Tarsem Singh Artaninkan thongkebra troksi apo amen Kuldip Singh arong number C Santinagar lapen Banghinita Karnal District Haryana State Asorpusi pangthik pen nep innang pang natumalong pen kadukawe lin sirkebra gram pharo sirkebra ingkora pho akani neponong no lapen hithialong kuti kep anador duji pusi konthepon kine ponlong ara ki amar ki doan arona tingpen raikom saikhe tum chipargen ponlo bukajan pen ananterang Karbi Anglong live. Aruni phaing kora sirkep lakhaing kora si Borjan constituency angkang HDP bonglong tirang rongasar ahemalong Karbi rongasar Borjan havarame pen solar project puthak phirangkyame phasi lamthi chipaklang lo KRAA Borjan Havar ame dunmei phu harlong bi kathar
chunbang dor singan silapen rong asar tum pensi pherangkia mai phaponsi solar project ki biaphan KRAA borjan hawarame penke chudeng pondo IPP Rajenti Munglapen APHLC Bikram Hansia tum kaching thoramo kideng ponalong nangkham khedunri lapen borjan ararapan dianang chohang nang jiputa pherangkia mailong ningje pong ching wai la pe ching sai au la aling the ki ding pen CMEM pen ta me tum si than bom ki bom ni bom sok bom la pen ke ni tu ta me concert lam ta me arju la pen pir the lam ta me tum si don dun aso si du wa phi ta me ang bong olom la so lam ki nang bidun la so lam phong nang bidun abang ke la han lo lai nu ba ni tum along le ve a phelang ave tum lang si ni tum hanam ki lam phong nang bidun lo la so lam ki lam phong abang ke alang le tum ta nang bidun de rason te posi ni hin ben me chuni rida la hello alam ki lam phong nang bidun abang ke la Bikram Hanse jang ho Ryan Timung jang ho alang tu ke da ka long le phelang ta me akho alang tu sa long le phelang tu de alam ki lam phong nang bin ta me wo phi ta me alam tang tu long le phelang ni tum hako phisa phusar pen si tum da ke chini et munit ke anu tin phana chini hola so mini ni tum chini wo phi ta me la Ryan Timung Bikram Hanse tum ke lang tum ke dak lam ki nang bidun ji bang ke lam ki lam phong nang bidun ke aron na ve la si la so pu thaka bang ke la Karbi Anglong rat na me la nili ni je lam ke ma tha ponda chini ponda la si nili ke so sa mo sa bang ke the ni dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live Chinthong APHLC committee pen aruni phai ingkora sirkeparni pherangkia mai ingnisi BJP asong pen Chinthong hawar along public interaction ame ki BJ along APHLC ki kroyarat an ki dundi de japhan lamthi ki pachini Chinthong APHLC committee abare mei phu sar imteron kongchun bang sonro teron pen pherangkia thengno lamthi ki pachini ke Chinthong constituency APHLC ki kroyarat do an BJP rajari asong team Karbi Anglong pen public interaction ame ki patu ponalong ki dunji aliawi interaction amai kali kachi sorsara me pinak lapen raraphan ki pachubaya me pinak pachini ponsi Chinthong constituency arlo BJP public interaction ame along ki dunde de jia phansi lamthi pachini pon non laru ke da matwar punon chinong ke da matwar punon kuri pi ke da matwar punon lapen lapu langteng ke da matwar punon lapen lapu phemusom raji ke da matwar punon stame alang hitung kecak piglo kecak ananda kamili tu ananda lang tung bang stapinya ni stame alang hitung kecak pen kam bang cepat pacuni lah la pensona kasi halaka preka rom ki abang ki kleni ke aphialam alang li metang ladak malong ki sir bong rom alang li ke dak ahem arida videts tabe alang li ke lukel ko alang li methang chikrong pen alang li ka jot morong alang li daksi ni hem ni red dopo pu radaphan ka che chak pen alang li methang arong ka chikrong arong ke dam to wars tame alang li pinya ni da che salam thikela abijit kro ke hai lasi la puson alang li methang arong ke dam to war ni ke che salam thikela le pusi ka preka arong ke dam to war le ka salam ti pong ajada gupelo rongarada tumni tuma phanang than ke tobar ka selami phan batai hini ke thom nang pun erlo tang sita hal haya ki pun ke pusya por padam bong ai ke non ke MLA election nang gele lo MLA election dete ni after 10 months apilo te MEC election se bang pitpo pulote alang terms ko ano ke dolang dino awe pin lo ningkan ke thom alang ni ke totally si ha gifu alang ni quarter lo alang ni megjang rong dak Chinthong sor Chinthong ara kidu ke boy to phan rong ru paching thor nang pu awar sai bang ke alang ni clan pi pe det khang jang lo ki clan pi ke only amin alang ni methang aporiala tongpang pute chingthor lo labang ni ka khai lo Chinthong pen himari rong phar Karbi Anglong live Pini birta ke leponsi kangton poniklo karno